Dame i gospodo novinari, ovo u Skupštini je sad najčudnija možda sednica svih vremena. Navodno se raspravlja o francusko-nemačkom planu, a ne raspravlja se o francusko-nemačkom planu. Navodno se odlučuje o francusko-nemačkom planu, a ne odlučuje se o njemu. Ovo je farsa, ovo je cirkus i ovo je deo plana Aleksandra Vučića da praktično prikaže sebe kao nekog heroja koji se bori za srpski narod, a da nastavi sa izdajničkom politikom. Ako je prvi član francusko-nemačkog predloga taj da Srbija priznaje teritorijalni integritet i suverenitet Kosova, šta nas onda briga da li će Kosovo ući u Ujedinjene nacije? Postoji samo jedna stvar o kojoj se može pregovarati, a to je autonomija Kosova i Metohije unutar Republike Srbije. Srbi sa Kosova i Metohije su pre nekoliko dana zatražili od Srpske pravoslavne crkve da izopšti Aleksandra Vučića i sve one koji izdaju Kosovo i Metohiju. Ja predlažem da Aleksandra Vučića izopštimo iz politike i da se podelimo tako što ćemo videti ko je spreman sa njim da učestvuju u izdaji, ko su oni koji ćute i faktički saučestvuju u tome, gledaju kada će uskočiti u vlast, a ko je spreman da se bori za opstanak Srbije protiv izdaje Kosova i Metohije, protiv pljačke, protiv privatizacije EPS-a, protiv uništenja poljoprivredne proizvodnje, protiv svih onih zločina, protiv srpskog naroda i srpske države koju Aleksandar Vučić provodi već 10 godina. Dakle, nećemo dozvoliti ni da nam nameću više bilo kakve barijere. Mi smo danas došli da pokažemo da se ne plašimo Aleksandra Vučića. Može on zabraniti skup, ali ne može zabraniti narod. Ovo je početak, mora se ići po Srbiji, mora se razgovarati sa ljudima, mora se objašnjavati da je on doveden na vlast pre 10 godina da bi obavio ovaj izdajnički posao. I kada je Angela Merkel rekla da je on čovek od reči, jeste, on je bio od reči, ali reči koje je dao neprijateljima Srbije. Za 10 godina predao je i obrisao sve elemente državnosti Republike Srbije na Kosovu i Metohiji. Prema tome, nisu krivi neki prethodni, iako ni ta politika nije bila dobra. Ali nećemo dozvoliti da se proturi teza da se Srbija ništa ne pita, da će Kosovo svakako ući u Savet Evrope, da će ući u NATO, jer ako je to tako, zašto onda traže potpis Srbije? Kosovo i Metohija je srpsko i bit će dok se ne nađe izdajnik koji će staviti potpis na predaju Kosova i Metohije. Da li smo spremni da nosimo pečat generacije koja se odrekla 100.000 živih Srba na Kosovu i Metohiji, koja se odrekla naših manastira, koja se odrekla istorije, koja se odrekla naše budućnosti? Jer narod koji zarad šopinga u Beču predaje svoje sunarodnike, zarad nekog lažnog komfora, zarad obećanja o evropskoj budućnosti, to više nije narod. Otvoreno govore zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država, zvaničnici Francuske, zvaničnici Nemačke, da svaki sporazum mora biti u skladu sa Ustavom Republike Kosovo i da će i taj sporazum u zajednici srpskih opština morati da prođe kroz Ustavni sud Kosova. Ako mi sami ne poštujemo sebe, zašto bi nas onda bilo ko poštovao? Prema tome, naša je dužnost i građanska i ljudska i moralna i svaka druga da podignemo glavu, da zaštitimo Srbiju
zarad sebe i zarad svojih pokoljenja i da našoj deci ne ostavimo manje od onoga što su nama ostavili naši očevi i naši dedovi. Dakle, nastavit ćemo sa protestima, nastavit ćemo sa borbom protiv režima koji je uništio institucije, koji je zarobio sve medije, koji laže, koji pljačka, koji je dokazao da nije sposoban da vodi bilo šta u Srbiji. Ovo je samo početak. Hvala vam i nadam se da ćemo i u buduće imati ovakvu pažnju kakvu imamo danas. Ljudi, Aleksandar Vučić vlada strahom. On plaši ljude da će biti rat i govori kako neće ni jednoj majci da vrati dete u kovčegu. Jesam ja vukao haubice na administrativnu granicu ili Aleksandar Vučić? Jesam ja dizao migove ili je to radio Aleksandar Vučić? Ali to nije radio da bi odbranio narod. Radio je da bi slagao narod. I sve što radi laže. On je dužan da ispunjava svoju ulogu u skladu sa Ustavom i na koji se zakleo u skladu sa Miroslavljevim jevanđeljem na koje se zakleo. On je lažov i prevarant i jedino što ga zanima je opstanak na vlasti. I zato ga trpe stranci i oni kažu dobar je Vučić, nek uništava institucije, nek prodaje državu, nek uvozi poljsko mleko, nek uvozi svinje iz Španije, dok god nama daje ono što nam treba. Prema tome, ajde da se više ne igramo, nema straha od rata, nema straha od sankcija, to su priče da se uplaši narod da bi predao sveto Kosovo i Metohiju. Izvolite.